mu myaka y'2008 kugeza mu 2014 wari kubaza umwana cyangwa se umusheshakanguhe yaba umusaza cyangwa se umukecuru umuhanzi ukomeye mu Rwanda muri kiriya gihe ntago yari gushidikanya kukubwiza neza ukuri kwe ko ari Kizito Mihigo. Si igikundiro yari afite gusa kuko ndahamya neza 100% ko ubuhanga yari afite mu muziki na n'ubu tutaramubonera umusimbura we cyangwa se umuyingayinga hano mu Rwanda. Ni umusore wari umuhanga mu muziki we dore ko inganzo ye yakoraga ku mutima batura Rwanda n'abakristo Gatolika kuko itasenyaga ahubwo yubakaga ndetse igaharakangurira abantu kubana mu mahoro ubumwe n'ubwiyunge. Nta wantiriwe ndamutse mvuze ko u Rwanda n'abanyarwanda ntibagiwe na Kiliziya Gatolika twabuze umuntu ukomeye cyane, umuntu w'ingirakamaro. Ubuhanga yari afite bwamwemereraga kwisanga mu bice byose by'umuziki kuko yari umwanditsi w'indirimbo, umuririmbyi, akaba n'umucuranzi ukomeye dore ko yagize uruhare mu ishyirwa mu manota ry'indirimbo yubahiriza igihugu Rwanda nziza. Ndi Arsene Byiringiro. Byagenze gute kugira ngo Kizito Mihigo wari umuhanzi w'indirimbo z'Imana ndetse n'izikangurira abantu kubana mu mahoro ndetse n'ubumwe n'ubwiyunge hamwe n'icyaha cyo kugambirira kugira nabo ubutegetsi bwewe na Perezida Kagame ndetse bari n'inshuti? Ikaze muri iki kiganiro. Amerika n'Uburayi, Aziya na Oceania. Kizito Mihigo yavutse kuwa gatandatu tariki 25 Nyakanga 1941. Avukira i Kibeho, umwe mu mirenge y'akarere ka Nyaruguru. Ni mu cyahoze ari Perefegitura ya Gikongo. Ubu ni mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Ni umwana wa gatatu mu bana batandatu. Ababyeyi be Buguzi Augustin na Iribagiza Prasidie bamureze mu Bukristo Gatolika. Afite imyaka 9 yatangiye guhimba uturirimbo tw'abana maze nyuma y'imyaka 5 aza kuvamo umuhanzi w'indirimbo za Kiliziya Gatolika uzwi hano mu Rwanda. Mwaka w'1994 Sumubyara Buguzi Augustin yishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu bitangazamakuru bitandukanye Kizito Mihigo yakunze kuvuga ko gucika ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994 biri mu byamuhaye inganzo y'ubutumwa aririmba. Amaze kugira imyaka 14 ubwo yigaga mu seminari nto ya Karubanda Petit Seminaire Virgo Fidelis Butare yahimbye indirimbo nyinshi ziririmbwa muri Kiliziya Gatolika. Mu mwaka w'2000 kandi Kizito yari afite indirimbo zirenga 200 za misa. Mwaka w'2003 Kizito yagiye kwiga muzika i Burayi maze mu kwezi kwa 9 2008 aza kubona impamyabumenyi ya Diplôme de Fin d'études ayikuye mu ishuri rya Conservatoire de Musique de Paris mu Bufaransa. Mwaka w'2001 Kizito yagize uruhare mu ishyirwa mu majwi ry'indirimbo mu manota ry'indirimbo yubahiriza igihugu Rwanda nziza. Kizito yigishije muzika mu ishuri ryisumbuye rya Institut Provincial ryo mu Bubiligi kuva mu 2008 kugeza mu 2010. Mwaka w'2010 Kizito yashinze Fondation Kizito pour la Paix iharanira amahoro n'ubumuntu mu bantu. Iyi fondation yashinzwe hagamijwe ubukangurambaga ku bumwe n'ubwiyunge ikoresheje ubuhanzi muri za gereza no mu mashuri. Kizito Mihigo pour la Paix kandi yakoraga ibyitwa ikiganiro mpuzamadini cyahuzaga abanyamadini batandukanye kuri radio na televiziyo by'igihugu nk'isaha imwe mu cyumweru. Mu kiganiro cyitwa Umusanzu w'umuhanzi cyategurwaga na Kizito Mihigo pour la Paix. Mu 2011 yahawe n'umufasha wa Perezida wa Repubulika Madame Jeannette Kagame igihembo cyagenewe urubyiruko rw'indashyikirwa. Mu 2013 kandi Kizito na fondasiyo ye bahawe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB igihembo cy'amafaranga y'u Rwanda angana na miliyoni 8 nk'umuryango utari uwa leta ukora ibikorwa bishyigikiye imiyoborere myiza. Tariki 15 Mata 2014 polisi y'igihugu yerekanye uyu muhanzi ivuga ko yamufatiye mu byaha byerekeye kugambirira kugira nabo ubutegetsi buriho na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Imbere y'itangazamakuru Kizito yemeye ibyaha ashinjwa anabisabira imbabazi. Tariki 27 Gashyantare 2017 urukiko rukuru rwa Kigali rwakatiye umuhanzi igihano cyo gufunga imyaka igera ku 10 y'igifungo
rwamuhamije icyaha cyo kugambirira kugirira nabi ubutegetsi buriho, ariko rukuramo icyaha cy'iterabwoba. Tariki 14 Nzeri 2018, nyuma yo kwereka ikirego cy'ubujurire yari yaratanze mu rukiko rw'ikirenga, umuhanzi Kizito Mihigo yahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko ku gicamunsi cyo kuwa 13 Gashyantare inzego z'umutekano zashyikirije uyu muhanzi wafatiwe mu karere ka Nyaruguru ashaka kwambuka mu buryo bunyuranije n'amategeko ajya i Burundi. Mu gihe mu gitondo cyo kuwa mbere tariki 17 Gashyantare 2020 nibwo i Rwanda hatashye inkuru y'akababaro k'urupfu rw'umuhanzi wamenyekanye mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana n'izikangurira abantu kubana mu mahoro ndetse n'ubumwe n'ubwiyunge. Kizito Mihigo yasanzwe yapfuye yiyahuye aho yari afungiwe muri kasho muri sitasiyo ya Remera mu mujyi wa Kigali. Kizito yitabye Imana afite imyaka 38 y'amavuko. Nta mwana cyangwa se umugore yasize. Iki kiganiro naho tugishoreje. Ni ikiganiro tubashimira kuba mukurikira. Ikibategura nkanakibagezaho ndi Arsene Byiringiro. Reka tuzakomeza ubutaha. y'urukundo